Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga orasyon amin, papagayan. Inta ibasa ti umuna at Timoteo, Kapitulo 5, versikulo 4. Ngam no addaan na, kuno apo ko ti may sabalo, masapol asursurwan da nga umuna dagiti pagrebengan da, kadagiti naganak, kadakwada, ken apuda. Agsipod tadaytoy ti pakaragsakan ti Dios. Papagayam, intay denggan ti may sapay, apakasaritaan. Amay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Magkabanog ti trabawa niya. Uy nga Rod, iso ano kastoy asweldo, uminom tamat basit. Porno day ta ako nam. Uray dito italang likod ti balayo, ayusan. Ada ka di pa'y pulutan ta? Naibusan. Mabitlaan nga rod, tama panak mga la. Naluton sabatan di lut-luton ni bakit kong adobo amanaw. Sige man pare, ramanak mamat ti luto ni bakit mo. Bagay, naluto ka din di adobo. Naluto na. Kargaman nga rod ti malukong. Pulutanan ni kini kumpare. Si daan dagiti ubing dayta na sumangpet da. Kargaam ki din. Ipapulutan mo lang. Kargaam ko rak na eh. Imbag kumamot namangtad ka iti paggatang iti si daan. Kurang madisweldom nga intad mo. Punmulom day ta, tanay. At dapat sumangput abarkada. Anya? Nanang, asino manen dagita agkakanta dita likod. Ni Manong Mau, kandag iti barkada na. Inginom naman aminan jesweldo na. Itay dapay dita. Nabartek damanin ano kasta. Katbay amon ah. Tirigat na. Ibusen dati kwartada iti arak. Inton awanan, sadan to agdawat. Jevi, agriin kan. Aldawon. Hoy, Jevi. Maladaw kan iti trabaho. Nagsakit tulog. Kasano nagpatpatnag kayo ang nagiinom idirabi Bumangon ka ditan. Sana kasumra kita. Anya? Nasakit tulog. Baturog agpagagwal malaba. Sumrek ka niti trabaho? Wan, Kwarta mampay dita. anya? Oray sa nga kasutlaeng. Anuam? Pagkatag iti bagas. Maibusan kayo iti bagas. Idinto ta idikalman kat nagiinom kayo kadag iti barkadam? Ibagam lang. No di mo kaya timangtad. Sana dayta nagkadupay lang ti saom. Talaga sa anak amangtad. Just kikiday. Uray anya ti ibagbagam. Saan ka nga ikan? JB, awanin ti bagas. Nagbitmatan anay, boss. Kung nakamin kan ka, asaan kan nga aginom. Taigatang mo kuman iti bagas, ngam din ak maddangdanggan. Agsirmon ka manan. Makaparurod ka ba? Anya. Mala, ingka bumulod kininanang iti bagas. Mabainak! Anya kumati kabain mo? Mabainak! Taamok, ano maamuan manin ni Emma akabsat mo ako namlan no asino, adon to manin ti saunan. Hay! Jakla kaya ti mais istorya! Nanang, Apay! nagpabulod kayo man iti bagas yaw. Ay, Sukatan mimot laeng na makagatang ni Kim iti may sakapan. sige. Mangala ka dita pagbagasan. Ne, anya rita lutluton niya si Daan. Beef stick, impaluto ni Emma. Ay, mayat sa. Ay, ato iti malukong nanang. Karagaman, imbagla si Daan may kadagit apom. Nagaliston? Nagbasit mo tinday ti impalutok asidaan nanang. Si kalaangan ti agsida. Ni, apay ngay. Ginatang ko day ti apara kadata nanang. Ay, imay bimulod ni Manong mo iti bagas. Nakita na nga glutluto ak. Iso adim mawat. Unay matdaytan. Bayamon, takabsat mo mat. Ay, makasauak man nga tan iti madino kastoy. Aginumda, awan igatang da, iti kanenda. Ay, Makapasuron at talaga ti kastoy. Itulot
kani di pangalam iti pensyon mo, manang. Agyamanak, tadaday ti lugan mo apakiluganak. Nagrigat ti aglugan dito'y abanda. Ahon gayam, kumusta ni Jebi? Agin inom ka di pa'y laang. Wan. Ay, talaga di na maikat ti kas di abisyo na niya. Wan nga rod. Tarigat ti kasta, tadan pamilyana. Imbis nga igatang na iti masapul ti pamilyana. Saan tayo inom na? Kahit di buritak mo nga eh. Di agtrab-trabaho iti bangko. Ay, nagagat day jay. Naanos nga anak ko day jay. Ay, ipagamtasan pa'y lang nga makias-asawa, taubing pa'y may. Enjoyin na pa'y ti kinabalasang na. Nay, nagsipngot diti balay. Nasaya at matanadlaw mo. Naputdan tayo iti kuryente. Anya? Ibagbagak idikan ka nga agbayad ta. Anyam dinak ikaskaso. Taday taarak ti unaam. Salbag kiday. Oh, nangag mo? Agsasangit dagiti ubeng. Tanasipngat iti siledda. Saan da makaturog na awan ti silaw? Just kikiday, tabasol ko amin. Agdiskitar ka iti pagbayad iti kuryente. Rimar ka din ni nanang itael daw. Wan, napan nan sa inala di pensyon na. Mala, bayam, takasaritak inton bigat. Nanang. Nanang. Utangag pa lang di pensyon nyo. Ay, igatang ko kumaiti agas ko barok tanay. Nagdikarman ng ti uyak ko. Pagbayad ko kumaiti kuryente mi nanang. Ay, Pudutin na kita apo ko, awan electric fan. apay, naputdan kayo. Un nga rod, nanang. Ay, alaom unday ti limagasot. Nayunan yun Anayin yun asang aribaw. Sa nga ribo lahang matipensyon ko, anaalak. Bayadag tumutlaang inton sweldaw. Emma, kinaduak ni nanang mo na panangala iti pensyon na iti kalman. Wen uncle, nasa ukanyak ni nanang dayta. Kunak nga rod kan kwa na, adi nagasgastusan di kwarta na. Ta siya kun ti gumatang iti maintenance na. Ay nasaya to kasta balasang ko. Agoy uyak pa'y ngamin uncle. Kadwaag inton bigat nga agpa-doktor ta day off ko. Ala, anusa mo balasang ko. Tas ikamay tinamnamain na. Wen uncle. Itulod ka ni Jebang ko pagpapayam. Agyaman nak uncle. Ay na, malibre man ang ti pasahe. Inggaman kitaan dagiti ubing. Agbuy-buya Sikan, Di na pa'y matulungan mo. sumanaw ka. Nagri ka tagtrabaho tapno mom. Ay, Jevy, apay nga awan pa'y lang ti silaw di tangato. Adamat ni nanang mo di taa. Ay wala. Inggaman kitaan. Umulag manan. Masadutak. Saan pa'y nga taas ang mangpat ni Emma? Marabyan tayo dyan. Tama traffic. Apay nga nga ta. Adda nga ta ni nanang mo di tabalayda? Tila pag-problemaam. Bayam lang. Amangan kat no, nakaturogan Apay nga awan silaw dito balay. Ay, ni nanang ko. Nanang! Nanang! Aglaminak matan iti kasta unay. Ay, jak matan kabaulan ti bumahangon. Ay, Diyos ko! Itaray ka ni ospital, nanang! JB, agring ka. Anya ka mo tan, rab-rabi, magriring ka. Ada di ospital ni nanang mo. Anya? Intaray ni Emma. Itay laang. Tabay. Agsaksakit. Kung naktumat nga minkan ka nga ing kakitaan, ngam di nakmat ikaskaso. Kumusta ni nanang mo, Emma? Obserbaran na kanupay, uncle. Agmay-may sa kadiji balayo idik. Wan, uncle. Ay, kasapulan ngamin ni nanang mo tikad-kadwa na. Tanay, bakit ay? Saan na mabalin ngagmay-may sa? Ay, Damot jay ipag mo. Apay, di naman lang mapansiripan, mate. ay. Amuyo mat, uncle.
Pulos asaan mi akadutdutan day ta babae. Ket ni JB ngay, di naman la kinita ni nanang yo. Mala, ano sa mo? Kasta talaga. Patib kerem ti pakinakam mo, balasang ko. Nagdakkelan ti babayadan iti ospital. Ay nananang, di yo panunutan day ta. Tinapatag, naagasan kayon. No kumata dapay pension ko, nadakkel ko makatulong day jay. Ni, apay. Nangipanan nyo iti pensyon nyo. Ay, Di yo kunaan nga intedyo manan kini JV. kunaan na abayadan na no agsueldo. Tanapot danda iti kuryente. Anya? Bareng bayadan danto. Kwartam tunday jay. Sukat ti gastos mo kanyak diti ospital. Una yan. Saan ka kumagagsangit, anak? Masyanak ngamin kada kayo, nanang. Bakit kayon? Na kayo pala ti pagdawatan da. Imbes kumada kayo ti kanda. Talaga nga awan asid agita. Apay nga da ka di tirwar ti ospital, JB. Jak na rod kaya tumunag. Nanang mo day di masakit. Siyak ti pagbantayam. Nakareklamo ka. Agawid akon. Makamukan ngagbantay. Ay, Kim! Agsubli ka man! Sikat agbantay kung kuanang sana siya. Nagkalasin ti ugali na tapinanawan na kiday. Ni, nanang. Ayan nga dagi di agbantay kada kayo. Awan damatan. Adada itay. Ay ngam pimanaw dan. Saan arumbang apanawan da kayo dito ospital? Ay, jakman amu kadakim kan JB nga agasawa. Nangag kong agapapada. Iso abay amon. May mayat nga awan bantay ko. Ni JB ngay, Kim. JB! Ada ni uncle mo! Kain. Masya na kininanang iyo. Masakit. Apay, di yung man lang mabantayan ni ospital. Uncle. Mabilbilangan ti aldaw na dito'y rabaw ti daga. Apay, di yung man lakad di maiparik na ti panagayat yu kan kuana. Imbis atulungan niyo, dawatan niyo pa'y. Pasensya kayo, Uncle. Kabsat ko ti inam. Ket marik naktirigat kan tuok apagdaldalanan na. Ita akasapulan na kayo a pamilyana. Iso apang nga asiyo kuma. Ipatig mo may ti inam. Amin tayo kat agturong iti kinabakat kan kinalakay. Iso arumbang nga ipatag tayo dagiti datakkel tayo. Tapno inton da tayo mati agkapsod. Marik na tayo tumat ti maipatag. Papagayam, ditan, tinagipusan, ti may sapay, apakasaritaan, anay tampok, diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kahit pa ng tarabay, na inbag nga oras kada kayo